Dušice! Što je? Ajde, čekam te 10 minuta ispred zgrade. Što sam upala Biljana, bre? Ajmo. I onda što smo vještice, kako nećemo kad nam samo metlu dajete. Pravila sam S i šteglić. Ili kuj, ili se ne mrči. Au! Obrni, okreni, ženi je metla suđena. Čini mi se da mi oni muški poslovi bolje leže od ovih ženskih. Najvažnije je da dijete osjeti ljubav, jer to je ona naša baza u životu i to nas čini dobrim ljudima.